Wow. No to ya white be kulunya vla chato guma damle abiane nwelti an luwen call na studio line ma kan piko ko ya teacher ambiane kan katu kay alhamdan guma na abiane ko call la teacher ambiane kan bo sapashina abiane la ka ko call la halato nan la garner 15 ka ba so misi so dinda ku chen la ka a white de shan ku jim ko to call ma ni obuar ma me man bo halafe ni no malo banga na ka bor no zon na ta woma okay mais ok la sahama kan ji square don logic nam ishi mo benda sherba mahama kula bi yang samban muti ma gban ma kayo yam b square nam jishi ma ka ozan diel nko jima ka batakana ka bu puhma ka o yelma ni o mabi ngoma ni bu fangma na ko bi na ka nang da yila na ba nirba inda nya ba kan ba ma ta gu ka chiu ne ka dan mala driblan chala venya ko bornan tapson no mi na mal destination okay so na wula katia na me a white wula katia nan kala mbo wula katia tbe non siale ye drive ba ko na baba ji drive na ba Rashid man nda nyola phone zenda ka ba nyo zenda ka ya yille kamza sa dial na malan zan nan ma okay the following day kan chanta jeune pour hanzo promotion pilma na wondi shahra na yare to ashel ngo okay people barely knew deal nda promote la deal abnya ne yan ka bole yule yes former manager Mr. Yaro Ismail Katale mpashele oyebe yuno gba video ngono to pago nda min ko Mr. Yaro da ku bol mam na de shelante buhama wela anzo ma anti ho dala drive ma ka ba yelte bu kama no ku dedicated time man to okay no to ku jin ka ku media yila hale man mera man yire dwalle no to ku yo phone askarnya dia yila konko zo no to me partiel mira mala strategies promoter no to me partiel ka yo phone askaya no to ko na translate la part ngoma into hausa be kambo sele ka ko na karnan da safele karche kala la yila ma kar pierre nervoma okay through that tetianya now you kon tambor shama ka yulma kar yirna biela okay bara simbor na awum ye to enven yaranga min dia problem no ko start o yil shele on me fara fara ko mi ka ba kolma mini yara sa hashel waza je dai mal ban shakam bira mal baba kam yan yila tampunin can hal na kulinya vla can ku ka hagale la tam da ka moto ba ban to zan moto kananta ba alma in can kulinya vla kam tata jine ka ta pata ba ideas kan yeba nan yan wo kan da wasa ni yara shan waza nda ba dire kubu okay karabiane dial na me fara kan ma da video ka njima ka yashi to call mo piaro na ba boar mame me to me be savlego no okay na ba kanna ka bi sukul nya vlan kana savlego ka zamba kati ka be mani ban mela yila ne ka zangna ne nte yul somba kati nyanya wula karyan cha okay before karna in bahe all right ka nyo tv ka zang drive ma tu kati yul video man tanna tan ko yul video man na ya ba ya kai ya yilan wa ya bangamba na ozo la kan da ya yilan wa ya bangamba ya yilan ma hitama ke ba no ya yilan wa ya ko to bahla kar chan yula ya shi ta zang la non shu okay ndu ka trajinan pour shu ma ka ba shu ma yule nto dra nang la ba pulma club ciel bien ntam la yulma de biala de bon ko hala ni'ma ciel pulma guna il pulma ntam la club ma la ba ma yulma bo la ban sha'an wo bane nto kay ba no shete zan yila ma non shu a ko ba yila wo zan chan 2 weeks there hit me ka te zan la non shu okay ka te jinin du kur show ma yule ban shakam kan arrangement man da design show ma flyer ka to bo supporting artist kan zang ban non kan design flyer tan nage ka to post le ko jima de shel ka bata kolma ka dia to kolma ka puhma kan sai ko e bro now zo
ndi an yela to ashela ama de Jesu le man bo ya wula na zo ne flick ku nang la mi taba ne shebe zon o yul pahe nzo ko o minute nang MC ma mais to flick ma mino di bu kyamil la ba ne gumdo ye to asham un collègue présenter sande ma be yaran kar mo malam bu mala sabo man danga na tuma mane man non ye tuma ma me som tandri ba dolla la den yala na to non ba sha dia we na no problem sha ko ba mais okay man lan edit flyer ma nzang flick yule pa M6 DJ flick and teacher onga okay to ka show ma bi'at nage kaman chanti a jeune pour hanzo on ko use time on ko promote show ma yelde ye to ala halanta kuluse kayina ka dole tiare savel waze collection nanta da show ma namda mandela namda o yirna za on around 6 polo ka dial ko tiana kan peke ka o puma kan sai we bro we nazo te show ma flick borno sanle we ameni ya zakurla ma shenyin kan kupa kama suhna ngui ma msaan la wula we na zodi pa aku bizang la sorte shu ma kutu kama suh ngui ma bo wula we ni flick yelba mazawo na bano ko na la flute na ka flick yelba ne MC ma ne marian te dunata non face kana introduce no one dang mana tuma mana ni no one dang ma tuma ma no ku ngun to nan katma okay ka bo phone ma dia wala kanda yela nazo ko ma we bro nazo ara shiri yela ma that was what dia said we bro nazo ara shiri mi no problem ne ko start dabs shelam bala wow mais so pumpo wula ka boro we ni orian suhma ne kama zan solo ne kata wum flick ni ya shame la kan la tama ba mi flick da ba to asra ko bla ngar ba yila ba kan ba mi lo zabira fangine okay ko bla ngar ba yila so ka ban pa bor ne ba zan la ben ma on consulu be on compenser to ka de no to check up ben to la reconcile mais la ka bor le ne i me okay de ka problem ngumia so ka man me ngumia de ka problem man kala la problem so kam nkuna tawo so nte sukwam around 9 pulo kama na shil kan so mate nzon wa so wula kable lehma so kan ku jia around 10 pulo ka dial kolma cha anku mekle dial be ya shewunda ba ka so kolma ni bana ba woman down ma dial da ma ya in yan kanna so nte to be 30 minutes time ko lab ko na mi impaya me abor la ya man ne imembe kana shumani yes I won't lie la kan da ko yelo okay ambe kana shumani ngombo ha na wula me ka shele ka ta ka gbanfu ni pie because like while chanzane dingoma at the end of the day kartinya la ngoye nyele so ka man ne yara team salda ampati yo team salda ka ban da chante be shuma why cadre ma square don logic mba bangami ora chan ba no why cadre da chan don z da chan ya ba chan le pam kariya ba za nzo ka ba passport ra ba zara pa kunya dia fans so ka show ma nan nai 1 2 3 4 days halba so bo call ma be text ma ya piaro be ngun be so bo ha o ka wula ka tsabanya ta shuma na ai so later ka ba ta contact ma ka ta ko tencer na karamale brother she sahana kan ma biar ma kama den yanga things upon things are just happening but frankly speaking money na pahay ka yil shele mi hali te zedi an wuran le maka mi jira mi san ku to jia leher la na wuram okay hal ne zungo mam like mama bdial ya to ashelen sur but they've done a whole lot of things to me to an extent kan bona zan dial non shu savlego kamino baba shakam kamin dial baba shakam ka shabta yankara karnyelo ba charge ma hu de bala free okay ka shabta yankara te yuon garma nte yuon garma 1000 Ghana cedi nte yu 1000 pan yan yo shamazo
ka di shu man san la nirma a whole lot of things have happened ba ma makpole to ashele dia ma mi no ke to ashele now zo ma bu e to ashele mi